You yet send Bokobia because we be fine. She said, credit for Canina and then we hear Akoma for the sound, Sika, their mom. But him say, yeah, Texas, Nakazia, Mammy Scambua. Matadada, Texas, Sam Yabre, Sam Conio, the Biason, Mutti. What into the sound as Metty. I knew a Biason every hole. Then we go some more, Minya engine, Kakra. A friend, Minya engine. Engine, yeah. And a car engine. Football engine, me prayer, injury, yeah. Cheso Praga crack. Prayer, you know, my doctor, no, a month, bear 5 months. Reverend Sia, correct him for me. On family good school. Please correct Kojonka. Me call Saturday and Sunday. You know, oh no, dear no. I that's a via ubi beat me and I be a mess. But so we a former. And I was wondering, and it doesn't go. So we a former player. We a former player. I a player. Oh wow. Yeah. Nice meeting you. This is my colleague. Nice meeting you. Oh, how everything's fine. Oh, no shaking. Don't worry. You want to speak? We pray what we pray. Yeah, Bobo na Mosibona. You say Adibia Kawoma. You see the whole Ghana there. You can the best player, Ghana. And the best player, high pay player. Pay China say password. $100 yeah. Boni wa Dibiasu United. But you name. Na league no more that say. Is it any other face or second? Oh sir. Ever qualify, I'm telling you. Oh, yeah, then after Premier, no, Bako camp. After Isbeth, okay. I'll go to camp. Okay. Next match, I make okay. Yeah, me starting. Oh, okay. Yes, me go full time. Na Black Stars be Bobby Maye. Black Stars, no one is serious. Aden. On say Black Stars, I can say whatever I say because your man sika and I support Black Star. Business here. Ghana for. And we say Lilwin in Bobo, man, Fina, New Arabian United, Araj Salam Yakubu. Et me discover me, Amma, the whole world at me as a best player, striker. Amma, she say, and easy as much as I call Echo Legon City. Scout, you have to miss me and Saunia Quatempo. Mutimika and what's some name me. Your son may be born and make one ordering. Now you're called a catas a day. Madame Ghana. Just say, yeah, I don't want him so bit me overshadow players in Ibintiana. Yeah, many selfish. Okay. If you come to my camp as a New Division United, if you are praying ball, Minya Bona, Mima assassin, assist, yeah. Both oh, many selfish, because my Jimmy did that, I will move him. My Jimmy didn't want you mudada. And now friend boss have a pretty BAB, you know, or some my boys and a chance. Timian be chimba community and son of mamma, papa no watching to go about United, not to be an effeminate. Why are dear? Yeah, I'm now a quab officially. Major Suniaba. Me patron, what to say? I'll do me and copa. After the white out to Sunya actually, I can't watch him. So, Quajonana, who movie cracker say one customer. Yeah, my dad, Jimmy, sir. On say your time or the bar near Koma. I had it, Madame for the other about 6:30. In time, I say, be a water talent, movie mono. So you may say, so will be a win tried. A see what now, Mamma program bed. I would think Chow quiet, maybe a Sadiba. On some after next one, I to a journey to Africa. Okay, but all the media phone, which shame the farms of African account. I face all of them. But she will be a time in 2 days to papa pana day. Yes, because you see you put together and they put Ghana movie industry. No, why don't you be by maybe movie Uncle we? On some maybe 2 million Panini Sabi Debra, the best actress, legend. Uma will accept yes. Nicholas in the prime mind. Let's movie a month for come some sa and I me chumon a month for saying Talaway. Yes, son, I am a cockra and penny for oh. A month for Cassani now from your colleague for can work a be or cabiano. Maybe Sumunia Francis, legend, the Jida Nibako, was walking away yippee, aka enemies of progress. On cause up of phone with our return and very ADD. One at the mamma, I'll do perfectly. And in Tina, a reason and
akokora ekoso Ghana nyina no obi akope Lilwin e ma ne DP nantie kasa have different language se meti sakasa ne bi ene enye no wayam na doso adoso be yi mesi nchen se Lilwin de wo ya edai afata no wo ya de ntira ma yi ni yi ani tate nchen na ye wo ya ana ono so na Ghana for pras ma de ne to adwuma no America tim dane vanda me era akokora dentra se beto movie ni jack change na akokora eso se me yaya ma brewo ana yes why Ghana na Lilwin kwa de bia kama se na Lilwin ana nkokofo gufie se movie nkokofo na 5 de ya ne de me ko meji ne afa nkokofo de abeka ho movie am tweka nte ko Ghana pa de nya akokora oya akokora atu nya akokora oya akokora kokofo pinu ani de me nya na manfa nkran na me pese me bisa say a country called Ghana no yeah how did you come about it like saying ya na kabro oh kwejo Akoma for so many December kwejo ubida ya o kabro fe no akire bafo brody samba so me va kwejo mi o fa mi fe ara me niema me se niema no ya me te brofo bawo bisa Texas ene minimum da si hey bisa Texas wow bisa Papa J me mete brofo pa me ko ya se ne yi me dinam ko wi encarrier sector me ko KSC encarrier ana dine kwa na won carrier wejo encarrier juma na ko encarrier ko funi ana wa bere ya twanse kwa no so carrier sector ufuna ko twanse abusia hey ayebende bafun ka sam tasase handan entu foundation Papa J ani pa ko na dwunya dwuma Papa J jana ko bego no mase Papa J sir ya anya hwe ye monkomo ai nti question na me bisa ye no ne kwani ya brabo de boko enim ya monko achi Diana so eni suade hunu na odi ye movie na so pa se afi bia odi Nyankopon ma wo ye okay isi obi a wunu awurade now your life basa ana wo nya me chewa de ma chede bia odi agora Nyankopon ma hunu mi de da nya me de che me no tem bia madwuma me ndwu ho se betwa movie back to back tabe nim de basa ta free na me time okay se Nyankopon se peja ma free mu tin da so be no man fa ni agoro be fan say lose as wonya da so se luto bia pi na wakotwa ndi gusu ewu nkwankwa na me di gusu nso no results na de abe powerful na so Ghana fo nyina so na me pese me bisa say empempi no na nkrofo ka say kuma wood na egu Ghana movie industry na egu embu wa bemede na hye wo nkran ma wo course timi efa Nigeria for baye etimi ye project kakraka say ya me de bibia no mo kan ebu mabam sawo adi bia wo ye binya bia na wo se nye aban we baye ye de ebinim enjoy de wonya bi enjoy no abaka sa ne tie okay echi no de be ye adwuma ti won so wo adwuma ni wonya bia imagine ontimi ka de pamfa ho so wo ye bia nkasa obaka se mui ne mu de wonya bi no na say dey agu so mu gusu twa YouTube ano ye dey amu say no ye short videos yes be say ni artist hwe ana na unya ntrefe na won fa nkwa adwuma fro dabi me de enguma me da since sinni ko fom nyina me enguma me da bibia na brabo no ho na ko fom ho na peje so na ko soro hai ti me jemfo nso bi atoma brabo mu de guta me film nsa ha me de o manim no eso che de film nsa be ka bra Ghana meet na ja satene ma sa company be for MTN Tigo Coco me Coco na Coco amma ku figu ho no na makobo shosho no so a me yense minisika for free for helping me guru na me cool stage no so na satana me nyum woli gole wen me guru ntim bia me ye comedy na me be comedy na me bi ma no ka wi asem keke me de be comedy o bi bo reading adadwina ne ye de chese de abu reading ade me to wi stage so ade anchi all the big boss them that so nyano kuma se ni nyina shut down mansunda ma nwene wo da anya me yade ko sika na ma jimba di muntimi za yede e meje ne back ana menye enne Lilwin eko debi me de wo so me sanko sa ko bo biem e ma omo edintra hwe
bibi ansi a bibi nyi okay sanity alright mini bonity obia we ma me study dwuma na o ma man kiyama to your upcoming actress na hu ma mi na otano wonye yo na mfa ni di ma na am telling you to me start da na me ba be bisa eho no se ye wo ye ma me mpanyimfo ene ye papa mpanyimfo mo share movie ase na ehu hia se wo di omo be ka a country called Ghana no ho ana so mo ka on say ye papa eja kom wayo simu ene mpanyimfo ekeka ho wo bia ka ho a eyeye okay ni sikasem okay I don't think trust ni first Ghana stars ni na mani nyeda enti no mo bo din chen Nigeria for na de on bae no o de be ne de woni tua sebi obi free outside ba Ghana ne bo den me se me buki Abuja take it sa enya asem ketuo onsa anso onsa bibia free akire ba bia ne bo so ho no e bia bo oje no wo de ba han ma $100 or ba o series so sa bebe be nje e de mo de sene e de no me madwuma ma ye bia me na me sha ase se ye papa no ye maame no a mo fi adwuma no akofo mu nya bi nye no wo do adwuma ma stress chill ma depression chill ko so wo do adwuma ni ye twa ne mfrew na adwuma so akoma so de a wo pe wo do pe ko so a ye ntuaka ana wo tra fe so twese mfrew so ye mfrew na fa to adwendwen timi chance da adwuma be ba sa de afa oji fo aba fra adwuma me ye no ko mu kutanhira wo be ka ho a inshara be do so ba bra bom okay Mr. Pa George, Mr. Beautiful, me na share friend back. Okay. Em ko twagala me say am famous. E watakwa. And say wuche me so fa beautiful kan. After we shoot am say ba kumase. E start you back to back. Sa African for say we shoot no. Me ma me twei. Me friend no. Actually bluwa, a free forcing. Nipa bebrebe true, me bebrebe. Ye bio, omu nyina be ka ho. Obia so na dofo mu di nachi. Yeah. To mu nya be ka ho a, modofo aba, modofo di support a. E ma me kwa high. Omo na so masana ma mu edu. Okay. The movie no cast no no na different cast. Okay. That a Gabby. Na cast na bae. Ani etwawi. Adwuma be so no different cast. Inse na bia ment me anya bia. Enya bufu. Okay. Me say next one e bedu me ma me so. Next we di ni pa fro so. Obi ga ni da Lilwin ya me yikwa kuma na fon yi. Me actor mtim baby. Una kuta sika. E o sika be so me ni kwa kuma no. Obi o so be so kwa kuma no ni akobato. Enso me uwe beso jaku ene maame kan say sabi ko say wo ska ko fe nyina butu bi sini wo so wo ska no fe nyina bom bu amme kwa ku sabi da bra yin manana ma enyi gu se twau obi a police be nisi kan ho de guta no kwadwo na mpese mbisa say country called Ghana no why na betimi ahwe e free panyin so anase nkwala so adisuade ben ena obi beka say mame ne memma anase mebusuan hwe country called Ghana adisuade ben ne wo enne abanti ekuo bi a we sini a ansa na be premier no NFS fo mu di kaji ehwe senya ye ma onfa mada eye mu giso ne se ni kwata kora bi a ere ma on se fa 18 man say eto so but this movie no o man fa 18 to say akora o e fitting it me hwe say be see do anya mfi 150 going eko okay because e ya about Ghana a country called Ghana o ma bia o e na bakwasem America for na bakwasem nti e Ghana bakwasem yes okay once Ghana o stay with Ghana o museum a ye be chiro study a Ghana for etetefo no famu e de keke e bi atwa konfanachi e bi ka ho ye bi twa Heroes of Africa tete kwahye kwa akuku fa so ba Ghana e kwa abofo fa so ba fa gold ko e bebrebe be e bi so ho no ma enya kwa ntwa nko ho this movie e be chiro me ma ba ko ka ho abofo so ere e fa kwa e di enya sa ne ma no e bi so kwa me kuma wi su ya onya nimdie mo e di ye ne ma kesa kesa ne di from away mu no this movie a country called Ghana ebe chiro ye say the project on my Ghana na adin Ghana ko achi na say investor bi eti on man din so ne oba we invest bi wo hanuma obesi bi wo hanuma so fa Ghana for me adwuma me say the project on my no industry no so or love no more than my 50 no ensamre bi okay yeah omo de ne ye na be fum me hu say why Kumas Accra premiering no Kumas de ne ba so da be Saturday ochina nyame yeah 25th yeah okay me hu say Accra de no na turn up near crazy I'm mad me hu say wa sorry for ni nyina ba mad ana enye ska na ska de anke mejai okay
sister me clear the whole region intimate take promotion kwa boka na baskam de adwuma no ne mo se be yankopon mu nyam be dead na din lewe nyam de chem no asa pejja kwa ni mu bi mu ko me target ne se ebe ko Netflix ti Netflix be ko Netflix so a dede ko hu ya manfo nyina kanfo se efe puff movie no na ko no mat movie be pi Africa na Ghana this one to ko na na yeje and the whole from since the one movie started Accra na Ghana nyina no obi ntimpimie ni enyi 20 ni 5 ni series ni ekoda okay and my first time me ko Accra premier no ko ha na me free ha na ewo me ha na me yes star asa me ko ba bia onza me pega bebribi me ko Accra da tina e manfo hyachi ensem piko so na hye theater ko mbona e premier movie no a matua ka no bibia ni ho wona akwa ha wona ma abehye no ho we lead screen sam bibia uwia e condition ho no e ma akoma ko 10 yesi aban de na nkasa de aban de na sei individual na de ana de bezi so nti ho han no so han de 1000 e condition no e de 1000 ba ku bia 1000 de sia bonten so a abe recap no so no kase e de no so 2500 but ni mina yam de hem say meye the setup keke no recap setup no almost 1.3 billion ko je ni oboka Nisko. Ekawu. Ene munyam na Ghana fo ni agama me no. Yeah. Netflix hona ekwa menya sky dey afi. Hona pesi nyankopɔ manager. Na nya hwe na ide me yese ne odo no obi abenya bi ahwe. Onza. Na yese nya that feeling yes. Back. Obi hwe bi aso ekan. Yeah. Movie bi no hono ma ebi efe ana quality esene country ko Ghana. Movie na be presi I told you so. Our generation the next 30 years we are mentioning a country called Ghana. We are not mentioning I told you so again. What are your expectations? A high. A high. Standard 820 Ghana cities. Okay. VIP 500 Ghana cities. VVIP no. Nipa 2 2,500. Nipa 4 4,500. Nipa 6 7 8,000. Sana of course Wakra. What does it? Kumasi the same thing. And of course 200 city standard VIP 500 VIP fra ono yere no ma e bia no ma me unu nu anafo fra bibia wo so dada ensan pebia se champagne yo pebia ire awo table no so obi betimi de ne ma aba obe feel safe yes, na say bia ope VVIP yes o fra bia me ne me ma na ba ni pa fo ya ma package na so wo drink bi so wo to be kama kono ono yere no ma wo feel comfortable wo fie no kama san na ekoso ba bia empempi no yehu se enipa no eba bebre ya Accra mpo yes. Na se Kumasi expectations ne so enti no Kumasi no ye wo first and second part anase ye ya bomu once afi na medwene ho we movie festival ye de pagana fo nyina chew as actors ya ebani bia okay mo do e back send blaster e ya mo super chew so e pa chew ebani be mfanche kase me be kase kwa nyam mfanche and two yes Ghana so mon support ye na investors emna movie industry ni mu na ebitwa ya depa just promotion week can almost $100 and something promotion keke I'm telling you ti Kumasi de no can pese me ye no once kwa Accra de pina ballet bi ba 10 oni se bi be ko skin show test show obani ewie na fe perform Kumasi no performance nyina be ko so oh Accra Dope Nation performing, Guru performing, D-Cram, Stage, Nipa Bibi. And a full package. And a full package. It is a movie festival. Okay. But send ye, if you see for our president, a baby Nintino. If you say you're going to two. A 2 1 month a bit much some money. Cost 7 Adum Chedia, the age generation prophet, Philadelphia for in our bar. Oh, a China boy. And you acquire bump on the premier 2 times a young cohort. Na Barbantine. Okay. Do you ever say, the sacrifice it? My brain say make me ma react say na Ghana massive funya benya bia hwe I'll sacrifice yeah that's because home sweet home my bafi na me pese me bisa question way earlier on movie industry no challenges bi wo mo say si ana say o pese wuntwa o movie a challenges ben e bisa na wo challenges be say nkrofo ka say movie na gu ni ade no say o pese o de we project challenges ben bisa ene ya mo fi ya ibe 3 billion to CCA so we question fratis bia ne oba na bo atwa naka obi baba
Okay. Adwuma ni wonti na yi machiche. Se adwuma ni janna so a ke gada. Adwuma na ba sa no ibi atukwai. Ibi a presenter, ibi a bloggers, ibi a journal ebi. Gintira adwuma ni ho. Say na me de me dia ya present. Back bi ma. I'm telling you. Obi asa back. Asa bere adwuma na de, asa yere. Do ya asa yere. Aka no nya adwuma mienu. Ena e be bom pai. Can baby sa question me ahwa no enyima. Me ya no. Wanya nko court no. Court de. Mata de no. Mo. No, mo court case be fo. Eh, aden. Me tia basasa no. Court judge fun kwa we say le we wajimi. Me se me bebe. Aden. Bebe court ke ni pa bra bon. Besinya kron no nko wi ade nkuku ni pa nkwa de nya bone. Asase ko turo ko pie court. Asase wato no bi ko bi akoso. Wo jo ti jo se court no ye bone. Na unya ma nka. O se me ni bebe tunja ma ne kade. Ba mi na mata de no. Me bo shebu ayi nkoko me case nkoko kese pa makobo shu ayi ni pan be ko amete no se me bua no ya se 2 imagine 50 pesos contract wo me se me perform 12 ma check kwa 121 na mapon ya no do makoto hotel ma da hotel ma mpia montene ma yim interview fiti ko mo ntu nkoko na be 1 wa ko interview nkoko abada hotel hono ma hotel hono amedan se ni pa no ko ni hotel wa na kasa me ni problem me bitimbawo and if of course musu wa a different club for answer no do. Okay. Yeah. My court 12 no performing more than 3 hours. Hey. Sana me tio, me nya stage so me hu ni pa dem me wo. Me se fom. Debi de me mo ni age answer me se fom. Me wie upon be 3. Me tuka free kromo no bi se me tuka free bia anyan kwanta. Na ma be duri santase. No mi sale we okwa we so na me bana omuja sweet so no ka lewe na oni tua na me see from stage free show stage me ko free stage na me ko bonyo kakra akona say den time point man ko fi what ma ko cut ai bi so enye so say wa bo free show no say ase ka me ko fi kwa me obuke me no say ka me ko ya gwei entino me won say me bebebe you know normal obi say opese o ye bibi kakra ma no bibi kakra say to say asa kakra bi enwom to kakra bacho o discuss no to so wan fa hwe anto so ene dress ni me fan say e panye ti say me president and so me o hino me nkoso hine sir me school proprietor me nimpa sa me kaza nka fa me wo canteen ho wan fa me nkwanu ane ya watete ho ankwana ebotete ho se nkwara no mudidi bebra o muntimi nsua ade aza me donkra tina my school no me nkra ko 1000 kwajo na wa be wo sen papa wo 51 ane mu 45 efrim okay o munya mene last born me mother side dey year 5 mene last born okay it roughly enya ho kire pa muskate despatran ka mitimi 53 kebabwa neza o san o papa ho anse o skaparia senka despat ne eskafu kamja tomuna so obi ho beto no okay 53 no nanka ho hwe se ma dodo se na ne ombewo 53 no mewe chichemma wo mo ne hwe ma dodo we wo 4 ne we wo 3 ubon mo ha we obestre so no na 1 ubo so be hawa na odi enyewe na wa utu ti do mo para so wuzi enye sika do personal no one man 6 no nko a 6 na se man be do so obi ko 53 de ba kure ni wo be wo 10 wo sika na wo hwe wo yire no man ti na sika fo on sa sika fo yire menu bia social media so e kontrokada David je kom obi anya ne fie ne ka onye na dwuma ne mako school kasa baby oni kasa ho ye ne brefo ti mi ni hu nsunti ne pa kwa na mete ho me yire sewa me ne memba Jonathan Adom Millicent o se yawo kwabra jenti no sisi akwa se oye twam tanu mana Ghana fo ni memba ana me kan so a obi a me hwan kwara ne me kan ere no ano no ti do be hu ya fa na sa kwajo media for no obi a send message say mimbi sa ya wa me pense hunu
enye bida wo de bisa wa na obisa mpacho ochina ye package ana o say ochina wo bibi sonkoma ya na say ye ba ana just ebo no ye nyina ka mo mra pe iwe mbato party amam ye mpe party o pe party David ya unim so wo look alike ofia mi look alike mba ya na omo nche no musako adentia wonhwe omu yi ana yes sir omu ti say ase nipa pi semi nchino unhu dia okose no nipa pi de semi do tie se kwase o yasem kakra ofa unim no be say de kwani unim no e say ahofa de first na me ugly person I say we beautiful but for now thank God adunya nkopon no wasiesie me enne matwa nipa bebrebe oba movie ma batwa nipa be nnanti enti wo hwa papa ya ho ofa chen no oya we oya we facho adama hey say hey papa I'm ofe yeah menya bad me who ne say menya bad I'm too handsome I'm telling you say me ne fa patapa kon compare bi for now forget SM and then for Saturday compono and friend we try to be try ka kase we try Edem we try Jupiter ana onka D black mo Ghana no we ko am from vision ho fe D black mo fe 100 times sir obasi no so a like me twa no neni me ai gardener crowd ho fe chen gardener dey bebo the same level between the papi adunya minti ho efe ya ho efe you come in makeup company o ana mo de na bila to so za camera kwada o ni afa mo family to so hade mo family to so kwajo me producer na aya ne sa mo family to so aba akwa wo fe madam chao Besa for the okay Papa J me ba so ya pon kwajo interview ni apon ya era yam for am hu wache me am I feel you say cast me why mpacho menya time mati wache nyambo anso ameba wache munyina me ni me team ni nyina obehu ye we have fun yes actually a festival kwajo obi do wasamba ha menka oba bi do wasamba ha menka ubeti maka sa na mama mfrɛ me ma frɛ o ani o ma utimeka sa o utimeka me mfrɛ me ana why de me ba say you may not know ya wa say me ka sinima na me ma me do mu kada bia say me de mu musika nti ono de o ba menka o say bitua on say ana obi de ba me no de ba de ba say me s na de me ba na say ana me yere sunia ana me s ebi obi ani je wo ho wan twe ama no nse eno nso so bone ya se me so twuma nkofo pi so yimman o unim se ye twema na sa wo mpene a waha oba no wabu nanim tia enti eno no obetimi asi wana so obetimi na me so no ba te sa ma me twasi ni me ne te ba o oba me ne sa me kwa wonyemi yesi me ho nye fe ama omwan ka se do musika da ko so ko se no any yes ana nyakopa yadoma nyakopa pejame beni mun kwa msamare ba kwajo nim se o e bi wiase na wode jede onfa normal otie e ka bra bon obi ne yiri timi tena 50 years 60 o ma bon kokon meja wade o mo kwan awade ka bra bon no be ya na ga na font yase adentina awade je enka bibia ho ko nipa no fi so no otie wo enti wo ana wono otie ne me koso nyina anye onye dai but utimi hu be ma bi won wo hwe nani mutimi se be ma ide ne hu nsuo kɔ me ho na menyema nyinsen ne mebre na wakoyi adentina bebre because be ma ni bi wo ho no unse be ma bi wo ho no ni nyinsen de pizza mo ne shawarma mo ene ade obi nso hu nsuo kɔ ho na anyema momone abetie ne meko sa niema no obi a woni taste Debi o mema no bu nsuo nye adepa nipa mpa adepa o de efo adepa kuta o dwense efo pa wonyim obi a ne kon be do de o nsa won tafo no hwe masa ho fefo no ende ye nam fom no ye ni kan hwe masa ne mum tekem we are sure ti babo si mo no so Texas ka ho be ma kura no woni so ni be mate be ma fan first no se na opa akrokro a ene na na gya de wonya na te no opa akrokro a also we used to anya stand be back cow s
the only thing e bia sebe na wonu timi ass 1 hour ene ne wagyawo ana okunyo bia wonu ne te wo hwe okọ 10 minutes so one money and so time bia beko back eno de emwa tie 1 hour to 10 minutes ebe da aboa otie in the normal session mpo anya me de ma wiase na nka 7 minutes 5 minutes sir I'm telling you papa je be ka say just obo ne say ya 120 adibia sebe e de bia no ketekete bo fisa wache ana de enya ode no opa ko hakwa ne nkran enya ode benne de man de memma no e ko ne de ne bibia ko suntino ene man ma mema pie num nuro se no be ko 2 hours 1 hour na ka ko firi akon how many hours na ko firi akon 2 hours o nante a wo de how many hours how ho enku ho de obetim se so wan ya fama no won na ni nso amane nko metuwei medidem metuwei min so pra metatechem min so nungwase me wotan bibi abaka be se me ji bi otu ntim metuwei se ne won me rekwa so dom se dei no oja me na me nkosa akofo nkonkowu esanse ye o menye na obanka me ho bi wu a ye mfa nka me nkonkosie me nti ase asa it jam yes within seconds also think back just go actually next to answer ebe sa brabo okay think back just go actually yes obe frustrated dwene ko actually bro for ye think back just go actually no say you won ye no banka wan na so no ba betra enokuta na no wu so be ne dey okwa amanonko awore je ka brabo no ho ahun che ka brabo no accident ka brabo ho ewu ka brabo ho ti ma so fukan fa wu hu na ho ya niki ma hu se obi a hye wu bi da ho ka se so fu ba cho mate benyamia ok me o fen so da se kojo so upa o fi so se de se o so da ne mawu enka bi nche me da onkwa akoda onkwa so dem edidi o fu se emia e do hu se emia ba so da ka so kojo ka se ma so na wu preach ma hu se wa yeye ende ye wa emia enya de boni to ablabom da Matias ye Yankopon shaka na phone nyina na mi hira nti nyame adom ochina wo say time no ye start na time 6 o'clock red carpet 6 p.m. 4:3 no hoye ma e be start first show no 4 se na be bita ko 2 shows amamo and half 3 na o start first show 4 dia enso yo kuni pa na bando Mr President mpona sebe na ya ni pa ne doors nti aje se bia wo ye 5 shows 5 shows mana ba anajo be 3 to 4 we no home sweet home omuntima ya made we say the chance me show awe he pimi na mo be ha maje 3 na na kwaso ko show sa wo hu be free kuma so kwa ye hu do nti ebe eaters ye hu do nti yes sunya so no e that is first me show be free sunya kwa 12 hours senti na one kesi abonsa onsa ni nyina sebe o man hu do nti ni nya entertaining ni pa na ejenti ti amesra won de nkwa frɛ bade nche sika de betoe hwebere ye presifie ye protocol bi nto bi da ye presi uwie ni nyina yesu a no say we no ja okose kwate kwajo obi bisa se yawa debi se Accra ni Kumasi nkwa na oye premiering na debi after Kumasi no sunyan 1 June okay ye wie sunyan so a within 2 days nya sa fix another 3 session okay come the whole regions okay kwajo nti sunyane no venue ne be ye he Isbeth Hotel Cinema okay aho na ekoso bibi ekoso dada billboard nya ho radio station e wadwuma okay because anya sa enye CD onya bi akwakoto ahwe ekona Netflix so a un Netflix account onya bi akwahwe ene nya so ma YouTube enya ma YouTube ti be da hwe bi okay sanka movie sanka kwenya na anka kwenya na ani o anka mpenya na ani o na on to YouTube sanka muska nya betre skills sia kamenya investors sia ana ke crap and more than 15,000 na 50,000 abagana na eye cover a poster de pen of na shim ne kuta so ton 20 Ghana unu ejuma fu binyaye unu sure se be fraji e kanti ko Ghana gu shop so woton campaign na ni be bisika nya retwa ejuma ne ntino meja da ka menyame ebe next ye be da se pass o pass it through o se producer se de o pese o bonnyum na wo hwe ne dressing ya me nyum bi me nkom hye sir yes me see this year be yi be feature kwa freak last mid yes okay ni nyina ye
and you made the man with him straight. Yes. Abusiafo kwadwo kansa Lilwin na yene na twetwe enkomo no ai kasa bebrebe nyina eye nyame adom ochina a country called Ghana premiering Kumasi de no eno na ekoso kwadwo ewe he Kumasi CCB auditorium CCB auditorium UN olu to yeah my said I said what bro onu spellings no obi sunu spell enti wo ni mu de he me met ma kan opa ma me book met ma kan bu nya me kan man ti ase apo se fifiu minim koja ya bedasi on kind day okay someone is in need of a chamber and hall self-contained located at Ansha Ahensan SAH Ahensan Estate Dinyasi Charleston Estate Chapatena AC Atunsu dem pass esreso Asqua Stadium, and it is a virus. There should be pipe bomb water. What's say? Pipe bomb water. Kwaje yabada say. Kwaje yabada say say o passi true. Abusiafo kwadwo cancer Lilwin na ye ne twetwe nkomo no. Osi nyame adom ochina 4 p.m. now we drew where CCBC auditorium ewo tech campus honomo ena ye di sa jumei if ya efo anya ha na be kisi o enya untimi mfa kwadwo hu me kisi ya mpacho enyumre mi hu o me pon ya me ba ho ebe boni bi sa me no pacho ahaya kwan ho minjimi nkan se ya da se pa kwadwo nkan